ولا بخوره خدا ورهت میکی کنش من علی در تخینین و چون قطین و بچرین و بفرید شیر بتابخو گلا 8 کل بله و 27 سال شولی مویا خودی بو قولونه بو معیده رابو تانشت و کلیا گلکا باشه بله حتی بو تسنجی باشه گلکا باشه اوه جگرات چشن نورگیلا آبا سوسی کامارندی بازارمان خۆشە سعیب نییە بەس غەرادەکانی شەیەکان هەموو دەرەوەیە بەس سەو زەمانی داخی خۆمانە پرتەقال بیت مۆز بیت سێوی بیت ئەو هەموو تورکیە تەماتە واندی بەس سەوزەکان خۆمانە لای خۆمان ئەوان دێمە دەڕۆی بازنەیە بەرهەمەکان خۆمالی بیت باشترا خۆمالی تشتی خۆشترە و بەتامترا هەندی بیانیە دێت گۆمرگ وەردەگریت و تشتەکانیانش خۆش نییە ئەو لالنجی هەیە لالنجیەکە خۆش نییە هەنارەکە خۆش نییە ئێستا هەناری خۆمان نەبی لای هەورەمان هەلە بجە زۆر خۆش بی ئێستا وەختەکەی تەواو چوو من هر بصلاح وخدا مختبوغم لمن عليو كارم كرجا لكمال تأسفه واقع مش كمال تأسفه كهيج وقت جيجي كسيك إمكانك نو كما أموت جبينين و رجما نجار دروس ناتشت كفيناو مجرى واقعي أموتش نقاشين نو الان او تابلو ايسكال بسر خود جناب عليو تابلوی پاییز قریب 3 مانگ من کارم کل سری شاید بجم او طولانی ترین تایمی که صرف یک دانه تابلو کردیم مروسته. دو سال کار هنری و نقاشی انجام بعد چندین نمایشگاه انفرادی بوده چندین نمایشگاه گروهی بوده بعد نمایشگاه بین‌المللی بوده لاستانبول ترکیه کارکم سبک رئال نقاشی رئال انجام رنگ روغن لبن بومو اکثریان کارکان زمان برن چونکه سبک رئال به دقت خاصی احتیاجی هست که لبن یا کار کرده من هر کامل کارکانیش 2 دفعه یا 3 دفعه لبن یا کارم کرده کش کارکانم پرکار و زمان بر بودن